Practice makes perfect. Kung baga after mo yung bubuhaton, mas nagtitika kuwan na. Nagtitika smooth na ito mo. Maaram ka naman kung ano karakteristik hindi nga sa nga butang or hindi nga butang. Para akon, mag-art ka nga ni, importante talaga na maram kat basic, maram kat theories. Kay, di na talaga na nakikitaan kung inborn talaga imo talent. In visual arts, you can do what you can't do in actual life. Meaning, these are all expressions. You put all these things into color, lines, texture. That's what you call composition. Visual art, waray shortcut. Kailangan mo talaga mag-practice. Tapos kung maghimo man ka mon art, ayaw anay niyo hunahuna ay ton commercial nga side. Ayaw kang pagunahuna nga ini mapapalit kinhin so kadin dapat ito hunahuna anay niyo iton creativity. Actually, my dream talaga nga gallery, then may dahiya gallery studio na may mga naka-exhibit na Iton artistry, kung paano niyo mapapaupay iton iyo creative skills. And then later on, may danala ito mapalit. Masunod na ito itong commercial nga side. It art, damot mga medium nga pwede mo ma-practice, pwede mo ma-discover. So, pwede ka mag-trial and error la para sa akon. Nahimo akong usa. Gihimo kon usa, di ko na tingin tatapos. Mahimo na lat akong usa, tapos di ko na tingin tatapos. Hasta nagdadamo ito hera. In 10 years siguro, yes, I'll still be painting. Kay amo talaga akong passion. Tapos, malipayon ako, takon ginubuhat. Kung ada na ako ito katapusan, una ko luwat pagtapos and first, second, hasta nagtitikab na mo tak mahihimo. Nga tanan nga syudad Pilipinas, haros nga tanan may ada fund para itong visual arts. Politics in art. Kay adin sitwasyon nga adin mga small fish, adin mga good mga bag-o ba gusto sumulod. So ginkukuran hera pag mingle nga dahiton kuan niton art scene. It local scene didit mga artists, very open hera pag embrace sa iyo ba. So if you wanna go for visual art, go for it kay damot mabuliga Kung gusto niyo magpintar, himuan niyo pagpintar ka mo. Kay art is for everyone. Tapos, kung may naman mga tao nga nagja-judge or nag-criticize sa iyo painting, accept la, pero don't let that change who you are as an artist. Paghimula. Basta importante, may concept. Ay pag pinanuba dito kuwan konotada. Paghihimo ikaw itong imo kalugar yung konotada yung una-una. You have to do it in order to know. Kaya if puro la theory, puro la istorya, there is really no substitute in doing the real thing. just focus lahit mo gusto, imo expression, i-feel mo la kung ano talaga imo gusto. Just do what you love. Kay kumbaga, money, ma-follow na lang ito. Basta, ikukuan mo imo karuyag. Explore. Pag-create ka mo iyo art. Ito may da talaga identity nga yung kakaiba nga art. Kay waray rason nga, dire ka mo makakarawat art scene kung talaga kakaiba at iyo art. Kay usay ni nga paagi nga mapapakita nato na naton culture. Labi na kung may dakita kalugar yung museums. Nga nan mga kabataan liwat i-inspire, ma-educate. Usa ito hiyang identity hiton usa nga lugar. Iton iya culture nga niton iya arts.